Beran Jirig Hachgan, Henny Chorus Kiat Milenjach, Gana Valle, a Hanju a Gulin Enem Manach, a Gacherich and Seul. Lutherstadt Wittenberg. It is impossible to overstate the contribution of Martin Luther to the part of the world influenced by Europe and its thought. His questioning of authority ignited and illuminated a civilization that became a catalyst for millions living the Dark Ages. He was one of the true fathers of democratic freedom. Biet Braran Gersnach Ecumenicach Tezi on zijn rang, aber as Jurik de Sherivish Eraiche Haharna. Hij immerige horsch roet horsch een paar prinsjes en nuddy, Shashin Gutenik Mahis as een alessachug. Hij meisje Seamus Machneel a Guntachug. Bij Garme de horsch Nicholas, Sula horsch heen, als twee dagen durst te zijn. Bij Nicholas gepraag, veemach eet, aardige agus, adagus. Toen man, gaan jullie. Ze kwam bruine has Nicholas. Agus marschen gaan je checken nach dan ik maar has. Huirt frère Alois, wann nach Tezé, go gemór, a sons kun je catchlikich, agus prastanich, cola. Agus jere een jeklisch frastanach an se jeremalch, kämen in egal, tronavli an der Hahrichte show. Deswegen ist das Reformationsjubiläum Hoortjegere vele som de doege ervat, agus as an een deul, a was sich an vli an der show. Gurerish gere veel Hahrichte son de heklische prastanich avan, ach gero tollichtiger Koharige gle a ferrichen savraren catchlikach agus kerst mit kretschwa. unseren katholischen Schwestern und Brüdern und auch den orthodoxen Schwestern und Brüdern feiern können. Gita had luchaarsjes et een heklischen, had jach niach sabich of atari eunach gejaltein. Bij een molleke wijk braren tezee, eunach gechuren geel, a ganjen es eunde kutsch geestjen. Andreas Wolf, BBC La, Wittenberg.